o lau talalea o lau talale tele na fai ai o le pese le taimiri nei pese ia langona le tangata whaalongolongo iyo awa a le langonga inga le kangaka whaalongolongo ai mese pese whaaleanganga a le langonga le kangaka whaalongolongo ia te ula ia me mauli taimi a e ka me whaili po le kikala ukulele po le alava ta ia langona pese ia langona mana ia la eu ia o pese le tus pese I think o le fakasa ia ai ese langona e mauai pe a o ina iai le usunga foi le iai male momori mai iai male nganga o le tua mre faunga ia tu me foi la ia o kamai e pese o e makaukia o le alo fa fianga sunga Oscar Mose ia fa pe foi le fionga ya misa ia ia fa pe foi la le tausala ia hana manga ia ke le se ufonga le laiki o fa ia tu o mai usu mai pese ia e fiso swani fo ia te o fai por kalame e fiso swani ia o mi se fo ia sunga le ata o wala foi fa fonga mele aka o pesa o cavale e fiso swani foi le uplift ma wai le nganga e kule ia por kalame fa tasi ai mata penanga masa ilinga ono nga tasi lo le ole ole futia ma le ume mana tulelei le fo makanga ai vo professeur me o pakaila o pas ane vo maka onga na fafano fango ye yodi ya wa tasile uso wo wa yetunga wa amatana mo ya ana li for musika ole ala o te no lava mata fio fo tuanga o te fia o te televidia ye avisi fo kwanga so fa longo I pese ia pe ole ale la ngona moni o te la ngona I pese se uso ya wala nga ese la ngonga ma wo meya e fore taimi e te fa longo tunga I pese o kia e yere kai me ke fa longo kunga fali e yere kai me ke fa longo kunga wa fiesiva fiesiva e le kai me ke fa longo kunga wa e pe ke fia fai fe wa isi pese ngale e la ngona I malo fia tu ilunga e te alu fai fe a fali wa ngofo mai fa lolo mai fa ai nga pa o mar pese te ale wa fia tu ilunga te ngai yoi o la ngona ia e modi mai fa tunga ia fa pe fo lo waso sale lei ai e fa longo lo pese pe ko e kongi mai lo wikangi e ese uma ai walu tus pa ia walanga wa tangata e fia ia fionga le tua ia ise kanga kamaka ukia langa musika la ka ukala I kuspa ia sei kango se si sa si tango se si e ta umai la se kanga ka musika maka ukia kuspa ia sa ise me sa kupu o fisili na nga mo tatou engagement so lela tatou talanoa ma tatou lungo le YouTube ma tatou Facebook meri mai lela kilo ku ka ko tatou chats e ise kanga ka makaukia nga musika ai se hafu makaukia kanga ka le kuspa ia isi so tatou sei ka mai susta eri susta le wo vai tunga ia ma ete taura why David why sei ka unga mai why David tavita le wa mai ka vika sei mai nga se mafua anga le boto tele ala au ka vika I wa ia la vasi yes e se mafua anga e nga vo so sonia mana tu le wa utilo ele o mala mana tu mele e se mafua anga e la walunga ese ai le kalengi peser ka mare mal musika ka mare se so songi mai tato te o tato tala noa fa mai I fale singa fo to lima e la ngona I fo I lo loto le nice I like that ai ka mai ese si esa o kavika le wo fa ya to tavita
ai se mafu anga e lau walunga ese ai le musika ka mare eises ia mai se paki mo Marietta I like that ia o te fiti misipati ta vita sa ave matup ia la wasa o ka vika but la wa kur kadile au mai ke ngele po tangata le Marietta fa mai nga pese ar kamale aru ese ile nganga le anga ai ko ido iyo ole langa se le la nga sola ki apolo ai to te lo orkanga o me faidi ya nga kar kamale o langa la lingo langa instrument lenga ka nga kar kamale ava aile sola ki apolo kuli ese ki apolo ai ala ka ki kala ngi kai kuala la ka mai ya ki apo akala medi ai ala ka ki kala ke minga oi ore ingia natura yai le ai se kulingo se ki apo nga ore fa fusi mai ya ki apo yale na kare mi kuringia kar ki kala ole are ma baru eser ki apol that's why e makaukia ya le la wo fa so adwai le da u ole me le o taleni kare selo ole selo ka vika ole alavar ka unga mi kuringi ya mai na tuli ese ile ke mongi ya au te lo le pesele o ye le te mire nei o le pesele o ye marca lo se le o ka e ma play le pesele lo se mau kia lo se Domenico tu inga pesela ye lo tu fatu ele ai se ke mongi ero ma ai ke va ye fa ke mongi ro ua ma lo se fo mruia ma lo folau fatalo fatto sin atal ne fiafi le se fo really yoe le ye le ngalo o fusi o kan fusi wa le I ai ono les for really le so ni le so I te mafti ai ya ai fatalo fatu au na le tua ya so se fata fai langa po fe o le te mafuta mai ai ya fa tai lo tu tinga le tua mo lo fe ngalo fa tai ona ola tu ole na peli e se fulu ona manoa mangai akele eva ai ole na peli ole a folinga ole me ole na peli e kama foi le ai pese fulu pese au ai pe kama ngai le kama ngai o kar mere kamangai ke vaya ka ingi anar kamangai le ai e ke moe e ke ia wa e ke ia wa moe ya me la fa ai ka vi ka kuri el ke mo ai ka fi ai kai vivi e kai misa ya ka viola ya fa malo atu le pale le vanga le fiafi malo fo il fatto happy Thanksgiving Day to all my Americano families and friends ya pati le vatu mo auto fa malo atu ya fa afte ya tu ole aso ngi ole aso ole fa aftai ya America Thanksgiving ole aso la ngi wa wo fa Thanksgiving so o America ola ngi Turkey o ainga pipi me fa ya Thanksgiving America oka ngi kaunga Turkey ya atalo fala ia mafa
tai atu whaamanu iatu lo to waso whawhetai Amerika, Samoa, Hawaii, Guam, o skeke ma territory ma lava o lo ilalo o le malo telo meleke whaamanu iatu lo to waso whawhetai mana tuai fo ina ia uo ia se uso fo I afa swenki ia tasilea o tamali I fo I o lo whainga luenga I le tūlanga o vaenga fo I tūlanga puipuia information tonomrika kama ia whaalongolongo kama ia so skoinga phone call every day all day ia whaftai o lo ia itama whanau wa Samoa I tutonu o ngā luenga ia le NSA e whainga luenga I le uso ia manisi au to tele o tatou tama whanau whatalo whatua ia te utou o lo o tau ngā lulue le Merikeli le Army, Navy, Marine o le Coast Guard e renga tonu si alu ti tala no Amerika ono le tatou whaftai tatou whaftai ia o te whaftai e tuai ia te utou mara tautou tua whaftai leanga o le ma ia sia o movie nga recommend ba e kan recommend me te ule sia tana le lungo le Netflix la lo ke fa solo lo mata o le designated survivor nei ngole ata ma fo kai mi sa Netflix ale mata o telefone vai auto ia to te mai fotuanga mana na ia ma e fa pe o ko ke le o aluma talia o to fotuanga au tiro e o fotuanga manga ia ia le ska ka message mai tua mai seta mana ia le mata for isi series le latalia designated survivor I think that's the name of the oleaka no manga ia la mata ai alu malota lo fa fo ile ia o ko ngi le puipuinga le defense al malo tele America and this goes for Australia ma New Zealand o ma fuanga ia le pe specific la tala lea e ma fuanga specific ko America o le tau o le pe ia tu ile fata o le so ne le swaftai Thanksgiving o la faftinga la tole o vai ku isi kanga o le SEAL team nga wai e pe inspired by the true story le SEAL team la le pe o le best le America le la ko SEAL team le pe ko af e le best nga ai tava ai tu fo ile I background so tanga tain officially le place king America mana ia foi in officially le place king le walk off fa fose oi tamalale ala e ka penga le sio le o la kos fa inga yo a ta uma ye le la to commander ia tangata nei fa mai this other guy his honeymoon is in 2 days the other guy there his wife is due to give birth tomorrow what le ua makua ku uma mea ai o mai I le lako kaukonga o le lava le kaimi e o mai o mo puipuinga o le saunga le mua ka ngaka lau kele o Amerika o whapele lo ta mawhauwhau o ko inga kaukonga la ia wa mako fo le o le akapi inspired mai se ata mo I mea mo inkukupu o ka ngaka la le wha makala mea ia nga il place king ngā rua ku umailo ngā ola ilo sfa inga lea ai sao umaila ngā tim au binga lau tala ele no fwet au te lole mafuta mai nisi o ainga Samoa I Amerika le taimile nei sa whano le soifua o e pele I ku ainga o sofa inga whapenge ia le Army o le po le alava le vaenga o le Defense Force Amerika o lo iai po le Army po le lau ele po le ea po le Sami e to tele nisi le tau matele tau fisiringia o whano ni tangata e pele loved ones ona o le puipuinga o Amerika ma one tangata ai o le puipuinga fo ilea o le puipuinga e sosolo mai o ngā
i le Pasifika pui aku ai ma le Pasifika wa fo ia fa fefe mai ia ko hu fa kai a fa fefe me ko mingisi atunu ele tritonu ile atua atunu pawar me ia nga o mai pule fa dictators sa o mai pule fa fika ia le lalolangi manga kuala a oso mai mea kama ia a ele kali ai Amerika pe kuku malosi Amerika tau te sira fia samo e oso mai a pule ka ko a fa Pasifika o tatou ia mo tamai titulo wa ni o mamalu mani pa ia o ngia kaulanginga kau ke kaulanginga i o sa mawhainga o mamalu sau kua fafa ele kai kea iai me o komengisi meia e oi o angi ka kou whakamangu e whakai whaakupu ka kou wadi siri mga me uma nga o nga paralasi mai au nguku o whanga ka aviri ka avao uma makako nga whaisa kupu yaso ia ia fe suru fa isoro kama ainga so ele me ola ile kanga kayu karvao vai ale winga la tetala ale ku ai Amerika i meia ya la foi ile ale no te fai tu taita to telefone o to e fai mako feika miri au foi le velo to feita ya Donald Trump ia poi lava le peleskinga ma le peles ko feika ma me ala te iwa e ilis kanga ka ya la Amerika le ya ko por ve vesi ora ya fu Amerika ora ya o le tau te no nofo ma le history o le tatou watunu na tatou wo mai koloni ioi o le ka ko ke ngofo le ya ma le history o ka ko wakungu mua siamangi nga ka ko ngofo kolonge le ya ya sia mangiring ya ku kasi aku uwe ya le winga la tala ai wa alwa ya la tafa soama o le fafitai le sacrifice na fai o toia tama fa nau o le tafa toua America le malo tele fa malo atu le toto tua o ro ko kuria ese o aku uye fa fefe mai Lucia North Korea sainga aku ufo ngai ele o lo tou fa fefe o kamanga e malu magwai mala awiki kuza o ko e fa tu sa voi lele o le awa o le la au kili o le la au mafala e malu ai kama ila awiki fa malo atu tua ya congratulations le totele o tono mo tono fo mau ma to green cards totele o to o vai ku ngai le kele o kanga wa mai lunga I can see ile kele o ku fa ka ko nga wa mai lunga ya o fa pero lo kama fusole fa mai foi ile foi nga ka ya Donald Trump me ale o kele o mo mai siki mo green card le se va nga approve go pepa am I right fa toi foi vai tu le kele ang ko mengi ku iskanga ka ngai wo fo i mangai fans el tato por kalame o fa fikai le akua o isi fa mai 20 years o isi fa mai 10 plus years 12 15 years finally le wa grant le la ko green card sikisengi residence wa uma me fa pena after ile tua after for por kalame o le fefile nei ma wol tato representative e o mai fa manino tu langa tau immigration se mo vale o tatou New Zealand o kele umala o ofisili o le ofisilingia winga I pe fainga winga e winga I job offers e winga I maybe scheme al RSE ma le tele visitors visa manisho vanga fa pena o le ma wala vanoa stai mi muriano proclame o le ua mawasi au nanga lea ua agree mai e afifio mai lunga e wha manino le vahenga lea iyo o le ale winga o la o wha metalanga wha afetai atu ai ia te outou ma wha congratulations a koe ia te outou congratulate ia te outou lea ua malo le ongo sai tole e le whaingo fie e whaingo pepa ia kongu I fafu e le whaingo fie o ni usila ia I think on ni usila le ko upiko I fai ngofie
ole aku piko I fai ngo fie ara ngei mai aku mai fai lau ngo fo even do ai saula I lo va ai mai fai ngakale le fai ngakale ke mingi e sidia ku pe tapo pe triple fai ka o Australia a Amerika ya pe u fa se furuinga fa ko ai lo wa kau so ele fai ngo fie ai sau fai la to mo fai to la lo fai la ya u tato wa fie le va a e sau te to mo fai tau mawhai malou ono sai e le whai ngofie e le whai ngofie le tūlanga o le sailinga o se nofo mau maa o le whautuanga fo I le lei mo outou a oi fo I se nanga le lei company ma me whapena ioi ia o na le wingo lau tala o ngai whamaungi le iei ioi whamaongi ngai ioi au nganga mangai kampangi ma jo tala noa mana nisio company whawhainga ruenga wa mafua o nungo usu ea ngai kampangi e fsoswangi mo o tau ia tau te tangi sa mai ngai pe whainga ruenga ai te roa ula tu whaile matu whaasua ma stasio company sa la tu whaia a ua matu wa isisi I lima wa whaalua na avela tau whamsinonga e le tula fono avela tau e kangaka ingo me merse o sisi la mai samo whaalua a o tangata na o mai e taua na uni pepa ai uma e ngau o koe avela ko ai kai mua ai a inga ye ngei ko ke sira fia uko ia ufu ko kere fia la utala lea ai tasi fo inei ta yo le afia ye ngei kasi ngei ka yo le afia o ko a inga ye ko ke o mai wha mau kuwa ele ta ea ma le afia fua matangi manisi o le me pito I la ngona I lo whano no I cases ngai whape o tau kere ska ki ngau manga o le me pito I leanga a o kou kau a ngau ngai o koe nga a o mai whafo mō kou whak a na o no tau pale mai lava kere I loa ilis kei mi pore mea ngai ngi o kou whak yes ia kusa a kou kau a ngau makau a mo o ka e sauro whaku I whafo ka e koe maro whaku ka e uma koe ma whaku o ai whaku o roka ko o lua ma whaku umo ka nga whai mai a kia upi ke fu ka e uma mai o nga ore kau ka e mai o ro whaku a na o na maua na o na maua o le nofo mau o la e awa I le alu ai uma e nga wa koe whaasanga koe aver kampangi whamai ave leanga e ruai kūlaia wa e ruai kūlaia wa le kukongia mai e ke lea inga kuaingo maanga wa a lea ele o maua mai tatou iei ai sa le I whape lahar kai minga kausu e ia e whape na e whaifoi la o le ngā a o le ngei tatou tau whaita talo ia tauru ai inisio company e so soni bai a tonu foi la si ka kufsiringia ia le company lea o ia si vainga si ola au mai stem e tu sai ola meta upure pe mo si so songinga now au mangua I sitinale sa o vatuale so nafi le no vatualo wata na nafi ma vatu ma fa mo monga o le la o ma uma le au o paipa o lewa umala malama e o fo yo ainga mauso tanga va la lata o le na fiso te mai jau and I have received your email as well te lo lete mai mo mai o le fo ila wo lo sua fasao lo wingo ma lo fai u ma me ye ro fale e me se fo nei ni sila fatu fo la utala o a list e le umia o su e se case ai mo e wa ya uma fa mo monga and I think I kinda know you kinda na paula leo la utala ta mole wala nga leo receiving ala email o lena e sau no mai ai ma e tarsanga mai ai o leo uma na to feutanga I masi ainga lena ma foi no vatu lunga but I want to update that now o lena ma to so ta ilava ele ai le ilava se me fa pea o lo fi with so ta ia tu oe to mana o to mela to tupe and so on o lo wingo fa matalanga o tele mana o lai le melia
fai mai le anga o le provide mai ele ainga documents ma lato peimengi ai ma fiu ko vili aku wale ko mo oi ma dia to ilo fina ngalo ai paul melena e mai na o lau email fa ari mai lo fa na ule malie matulanga uma ona o lo tango fa ma tu mai ele fa sa me le ele tula fono pe a fai wo uma ngai fa nga se ko pe se kangaka ma e fai se awala foi le kau fa valea le ngana le vat ele fa sa le kula fongo le saur kangaka e fa sa la o su oi ele ai ele fa sa me nga yo nga me ko ke e fai me ko musule fai lo toto ai for to set the record straight a fo ma fo anga le ko fa fonga isa moa e umalo o fiule officer vai e meli yaku ma vili yaku ele ko ngiala wai kala fo me uma avero malo wingo o lau mai le tu e pi me fa penga so ina ia mani noi o to ele fo se me ta o se tau fa le anga ma no a e lo a e manga a wonge la kulo ngo ngor ka kai kali ke fonga kanga simple as that le anga e o to mai fa pili mai ya ale wo umano fan out o ngai la so ngi ko yo pisi wo ko le lo se update la o ke so ngai nga fa ye talu wailo upisi a toa I tangata na reach out to mai e ka umai oe e ka umai ai e le tasi le lua le koru a wakele nkupu so la nga ku alalo wa le reply back ku lau email because it's not ele o se mata upu tau wa urmel na a faila fa fonga mai le wa fa fonga mai urkinga le la ulanga ngafinga o lo ngoa slang name ngai rungo lo Facebook ale wo mo lo ngoa atoa ya le la uta fia mo le taimi le nei lo suafa onga o lo ya fa ko o lo fa ai fa mole le wo vatu a fa pe uma ya la o verso fo e mo tito so tai ai o nei ngalo o kanga ka fo ile so kai mai kia so le ia ele ke le fa ko sisiku o ke vai ku o kanga ka o ainga ia o kanga ka ma ko ngu isa taua le ai la o tele fa sa ina to ainga me le o fio ai o to fa valea ko i makanga ka ma ko ngu fa valea le ai fa mo le ale wa to eva to o le la o le o to ta fia tasia lo su fa ato ai o te fia ta watu wa umana ma fa so ma stasi a inga le le te oi wa umana ma fa so ma stasi ma sani te oi about free people confirm uma mai ele fo me le ia la usunga nga fa mole ya le la wo to evatua ya le wo ta ma diele tunu le la to ta fia tasia le so fal ostinasia le go ko nga ka ngafi la to ta fia tasia lona no mo I walanga le ngo ko makia ku le ngo style lai lunga ai peno fat la fato to ya si to ngolo lo fale ya la no la na email tar sanga mai ma fa pe mai an tala o la o umana la to fiso tai ma feuta ngai ai ngo ko follow up pale ai ngangi e le se mea lai ma se mea ngakupu ya na avatu fa pena ai ole a fa tiri tato le tato fa o ngon ta pula le nga se ivanga se ilonga fa iloma expose peno fat vili mai foi se tasio o fa fe au I mangele la fa fonga mai reren ola o le ta o swafa anga ki sir fia leia vili mai sunga fa fe ngai ngai ta so le wo fa fe au ma ke yo fa fe au me la ye lo o kamalaya ke fia ke la expose ku vili mai le si o fa fe au ma talo sanga mai siata mo misef so soang ai ka mai foi kanga kai afia mai ma le foi hoki le pe fainga ruenga a wa alu tupe a feta la na tutong ai ka unga mai o le unga ri le o ngangoma maronko lua le o hana le au mai lunga e so enga FBI taula kasira kanga kale masaro mia I kuore e se fatu ala utala le o le mafu anga wo ka wi ke ai e matua sa o le leifa mangi anga o so enga taula FBI ele o maina le tua wala ngo mon tua o le o kala fe via ko ro foi le ko fingi o le mafu anga
wa faisi o mia ku lavanga le iko e hasia ngale iko e fai mingi kala le angar ka leo tala le fu mono tala le fake page le. But yesterday I just happened to mention longa ngo mango ka ua ko ngafi. Ai ko fa sanga mai fo ko fainga mai fo yo. Yeah, watch this. Le fo ko ka ua ko ngai. E mo ki ngoa fo ko fai mai fo sis ku susinga ya kia. O ata va ia. Wa man tuana le tele le taimi le sa ura la ua tu ile la fai pep. O le ngari la le e onga. Pepa fainga ruenga ia. O le ngari le kasi le ngari ese mai le case le no tu momo. Ar case longa lua le so le. O le ngari le pepa fainga ruenga lo pe. O le la no tau maua tu nei le fafatala. E silia ma le selau mona tupu pepa fainga ruenga po job offer. Nga offer le ngari I leo ngangoma le lopei nga offer ka ngaka le ai ma se mea o whaongainga o la fesili o le mele te ofo I le ngari mea tonua o tangatai waka ua kofu whalpuipui ma o la utaru sanga le uta vatua oe afa auru kou kangi se I koso le ngari I le whalpuipui ewe e nana o mori mawatu o ke mori maua ko e ui lo le fia kala ngoa I le maka upu ai o te honest lava le fa metala ina tu I think o auris kanga ka muri lava sa matu fe ngare ngale ai mare unga li ilia a o faia le la fa fa sara laulia I luma ile inga o kukuri ese mai McClinton wa o fo I wale ko ngia le nga vaenga tutuli mai lo McClinton o mai lo mai rent I luma ile le mele le tali manao e ila le falenga fa sanga mai luma ko le tali manao ile o tara istamki la ule ta ua le ngona I tamari inga ai kusai e fai lunga ngai la fainga e fai lalo isi loku e ime o loku ngai fai inga o le nano fai atu le tala lea na o ese mai oka ele fafa ma le fausanga o le meo le pili le kokongia nga kuri ai o avele address o siro matu o fanga le se le tali manao te rua tu le sia fiafi mo ese nga ke mi konga nga o vai ko ngara pisa mai Samoa mo ese wo sola ese mai istamaki ai oro I Samoa ai o te rua tu o ia fanga moni al tala ile tala pero la tala le faiatu o te rua tu I hand over mai fanga ya ke o ke kusi ma fia mo envelopes o fa to ane me ai fa mai tala silo matua ya te asiata fa mole wa o ena va vai o enga le ke sa ko fa nga ruenga e ke si la fia me wo yesi unga ile o fa ku la wo sa mo fa mai o pilia le kuli me le pay cop kuli me wa le landlord le ai ma se me o ko ngia ala uso la sa mo le no to fo I termina tu lo taula mo mai ma fatu mai le la fale voleta o le head of store ie o ko man ko mai kai mi ko nga ku no le la lo pei ai o no sa mo fa ku mai ka manga le fa ngo mai ngo head of store o lo vinga no la tala o te o fo le fe ma le popoi fe kuri ngai ma o ese solo le meo le ko ngia o rent ai o faile scam ke le Samoa fa alu ai ngai kampangi le ile skala ngai ile skala ngai mo si le fia auto le sau le ya ki au le kasio emailinga nga sen mai le tangata ya te le email o le pounds o le tali le immigration singa fai mai fa malu atu ele exist le kampangi ko kongo usila and there's no contact number or any address wa vai ka ko ye a tonua karusia e afe ia se fa karkarnga nga mare official le official le vaenga le immigrations le o mai nei funga le advisor tarusia la o ke afe ia kongo ke wala ko si le fia singa fa makalanga le melia. It's about time waka kawai o ngā ave ngai ka ngaka e kaloka
au tangata e ese le fia kasi le aurunga li ikuku wafi le ia ngei i le whainga o tala o le fast ma le whainga o tala le sunga le au le mali toa kasi a o tau sila Samoa i le mea o le o whai Samoa o ese aku ma ingai usila i le ese rumanga i o le mea ngā whai ai o i Samoa scam ai ka ngaka ave tupe o vei ka iafe ka i vei te leo nei tupi o tau wa ai tātou le whai ngā ruenga le lei ia o le a malao te whai loa kunu mea ngā woke loa ai le lope ke ua whei e le vaenga leo mai ngā ngei i le tātou whatanoa o no tau sila le ano a i o le more meo le tau wha se ma le tau wha valea ia o nei motu ngā awhana a matai le tātou wa Purukalami tātou atu barolonga a foi mai ia ona whetauile ma le taunu mai o Godfather ia ma le join mai foi o le tātou malo momua whawhelo i le tātou malo momua ia masi i tātou wafi e o mai le taimini so koe siakia kunga po le ale mea wakupur mako o keisi ia au te whiwhia whailo atu ia ua le vanga suma ia Godfather ai pe ia le ngkarango mangango no la where o inga karango i whafoli mangango la ne la mangu e fu e whaianga ngō ia le ua ai oi ngō whake i kope mai le nga mākare ngō poe po wheo ia ai Ngomong si kiki ka kai ka ngā ngō māka wa māka a poe se roa kamakama poe māka ei ni toi fōringo i ta malonga ngō nei te mo o le anga whaia ke rupo po le pressure po le ane ia ua me leo ro whaunga o tupe mai le afu o tangata e uno ma se whaingo ngiara sa o ati le mea o aka o la koe me se po se māka i o kukua ma po po ka mara para ngā whioka ia ona o lea ua na maua mai le fsota inga ia mai si tina fo lea le sa vatulo na tana nafi ia o le talosanga mai si a inga le ua matua i fiu e tau mwhai vili ma fsota ia o tupena na maua mai la ia le o fumu ia na maua mai la le fsota langa emaili ma talosanga mai ia teau ia e tūlanga wa umana soala upule la e faise i latu i Samoa malanga in 2 weeks time or next week o inge New Zealand ma se fo i Samoa ai o te so ta ia tu ile a foi ile a inga le na uma ia le se so ta inga la vai tasi o mo e a fiso kai mai ro mai sika nga kai kau a inga ia mai sika nga ka sala ko nga due fa ka semana o ia le na le na tu langa foi le fa pe mai le ai wa fai so or melia ia le la mo foi la longa ngo ako a ngai lo wa fe pick up mai so ves ka ko kala i ia lo longa ngo ako e makati ai fai ule yo ai ole le wo fa te tafi mo nei time se tu la songa fu ia ai se i fiso ta ele ko fiso kai melea wa fa mo fe ko fiso kai sa o ko le ainga le no patu lunga sunga Jeremia malona ainga ma pole asi fe utanga inga o le mafainga fai pepa po uma na fa e to so se va no tongi tu pela ainga ai ngo fie al fa ngor case au fa nga ko pe con ile mo ia o le tulang ai saudi civilian ngai o da fifi au ke lo fa ya reren o I mangeli o sorry ai vili mai fifi au ai ka unga mai o ke ma sangi fo I si vaenga le si ungari ila I le mai iva masak pai kia se vai o ale pa po mo pe finga ruanga ngang asile sila mai ai sa unga ku ngai lengi kampangi ya le ka ke mana mo fe ingi ha kampangi o sa mo ngo foi o fingi kampangi va le o running ngi me ngi o sa mo ngo foi ai fa me o le run kampangi se fa la ngo pe so ka ya pe mo ngi me ya ai
sei fai ma sia ke tua join fa fo me fo le sunga ya le fionga ya vui ya wa e maua mai lo fo join mai tatu wa fa so o le dei yaso ya o le matou case ya update o lea ua reserve le fai unga le fionga le tamaitai fa masino le fionga ya la toa sunga ya la toa ya Rosela Pali o lea ua fo ile le fa leo la na fai unga e fa to a fai loa ile aso se fulu le masina fo neo te sema o le ale winga e fa ai leo e fa ai loa pe mafai ona tulanga ile peyo litua leo I fafo o le ngali ile awa o pe o afe farmasi ka so fo o tau vai to you like longo winga la or ka sanga hole le pe fainga o ya fai la sia o ka fa escali ko e fufu ko kai mile okay le la wa na ilo wa ave foi mau ale al pito leo lo tuli mta ya ma ave ia I fa ta inga mafu anga o malava ele ma fai e ko re mai ka ye mo mai mo ka usa o ga ka ni ngori ya mafu ia mafu anga ile tawino la o fa leo le fa unga le fionga tamatai fa masino fa unga le vai la pe grant ia le la fa tanga ngai o fa malanga pe le ai ia ai o le matou lava matau o lai ua fa'auau tulaga oli ia talosia ia pe no fatu o te le fia talanoa iai I tulaga ae anga se update mo tatou lala ua tuatu le sefulu le masina fou e fa'ailoa ai se finagalo o le fioga le tamaitai fa'amasina pe fa'ataga e o I Australia ia ona toe fo ia toe la ia le aso o le wa tofa mo le matou fa moe ia pe o le a tutusa uma ma mesa ui mai ai king fai popo sa ui mai ai pe kinga sa ui mai ai ia ki umalu sa ui uma mai ar to tele sa le mafai ia na feo ai se vanga na o mai a le case sa ole ia wala ka ilo mai ia ka ba ku lai fai ba poka la mo solo le malo lo si solo la fai ia la miole e dai mo fa vai vai ia le na ya ole ata tole tulanga el matou fa moi la utu le aso se fulu o le masina fo ai tau mo mai la ia na tau mo mai ia nisi ya u intel ia e ia le si tangi la wa fau la fa popo ia ia o kiro fupu e mo ise ia wa o ese ka mo bela o ko se na se fo ka ka mo ia le la wa ai lo ia ku su yes le wa ku su singa fa mangi ngo le wa ma wa io ka ngi le wa ile si tangi la wa to fa hu e se mai ke o via ai ile tangi la wa mo fo ise so ta inga manai tangata malato fa ilo mai ma e atangia mai o la fo o talia leo wa umana a fai ele so suenga mana tu foi wa pasi ma elemene e fai o lai it's enough foi le tilo leo there's a case le foi la wa fa popo ia mo sirfia le totel e ese mai na ile kangia e ile si kangia or kangia le o le tangi ale tangata lo lai tonu samo ai ngofo samo ai makamaka la pokala iyo ia ko la skangel malo ma yo la yele you can say that ko ya skangel malo ia o te fai ia o me fa pia pena fatu ia la uta o tole matou ai ona o le materi potina tuna atua e ilisi ia le uma wai fo ia informations ia e ilisi tangi maybe next week develop la io le ta o le fam o le sa ile linga pat o uma na o tra noa ile ainga sui o le ainga le ona le tangi ia ma wala to fa ma dia mai le tangi ai le ngata fo ile e o la fo o tono tanga do ngoleo ia update la nan matum taupu
ingi si vaenga o isi keise sa le ataua ele ingi vanga wa ngapome update like ya o ka ko kilo la va o ka vanga kilo we foi ngafi ya ai nga tai lea le fionga fonga te lai ma le so a fionga di par mi le sa to itonu le sona nafi ya fai foi le feilo inga ya male malo America Samoa nga ta foi lea o le tato wa kone sula le sunga por talinga fata Brian Kayo ya male au malanga fo ia le tate vava ya tu ya le kone sula la Samoa le le tustusi pe me mata ya amo America Samoa au te vava ya tu fo ia au malanga ya le fionga par mia male e shorka peneta ya la wa feilo fia ya masui fo i o le malo America Samoa ya malia fa moenga ya wale te tala lo ia o le mauta fono ya o tutuila mamanua ya lo ko fo i mesko ingo tulepa o va ku nga ku la ko wale le nga ku ko tia pa o wale le la lo so si le ku le angol ba ku le por lo no le aur par mi o te foi mai ia o vai atu pe ora nga wa ia sunga tule pa mafia me ia ngoma ia ile maliu ko ba ko ba ku la ka ia ala la pe fo ringa lo to tu va tu mo to te li wa tu mo Samoa ole any development le atu ile fora fasaina le na mo mai i o ko me no vai ku ia o Samoa ma Filipinas o ya o kama Samoa ma le ma kama kai Filipinas le nga ba ku le iba kalama ho grand fo io le fa la fasaina le nga o fa la nga ba ke ma me ke ma ai a po le va fa ngi me ai ma tu mai le ya tawa ata tu tar no le Filipino ya tu lo la sir fi America Samoa e le ke ding Filipino ya ka ko a tutuila e te le ko le am Filipino tu le su i matanga to pena e fo ya tatou le le auto va to le Filipino matulanga ya le la tatou va to sore e maka o ki Filipino ngi ya involve i fora o fasa ngari sorry ai ke maka le fora le street value o fora o ia pe mai afek ko te su kasi afek ara el kalama kasi o piu ai sai kama e mai o Colombo ia ne ele poki veren ka fai kaua ma ka dia la o Samoa la vai la ku ka ya si la ko me ka o fia nga la ka mo me teri suka pa la ku ka Samoa me nga ya me ya ku fa fo o kamala ia le pio pa fo fu ku le ka ule se la wa fe ile iba kalama no veo que aquí kilo le corse la kala le kalama kasi over ole ta sa lo ole o te lo le tau e le kalama kasi kalama kasi ya Samoa te lo le afetala valu se la afetala le 0.35 for kalama le corse la kala no ves ka mai me le ko le se pa ila le o mo so te inga male fionga ya vui pe ya tau mai tau atu o fo yo Australia o seri America li va po America le ka ma Thanksgiving ya if you fai lo atu le o mo so te inga male fionga ya vui masina mo singa flava mai sini Australia ya ile fo ya fia visita tu fa soa ona o tele fo ile issue tono tatu no ma lo se fo mruia ma le langi mama fio mai rungo tatu proclame ya eva pe fo no fatalo fatu ya ulo sunga mo moyo na o fa pilo ya tu lo sunga te ta yo le te ya me se fo ya lo soa sunga le tawa ya me se fo fa fo ngalo telo tatu no ule nei vai ngao le aso ya ma lo so fu ma lo le langi ma fa te fo mo le ya va no tatu te tala kalai ya fa lo no tu avo yo ro ma ta upo fa yasi no o ma ta upo mai tu avo mo le nei aso fa fo ngalo tatu Wilia e pula o no peka ko ya fe ai pe le ai alo fatu le nga fa lo ya
malo fa'afetai o lo'o lao le langi le tulaga o lou soifua ia ae tulaga fo'i o le malosi o le va'avai atu ia o lo'o lalaga o lelei fo'i le malosi atoatoa i lau fioga malo fo'i le tauata'i i faiva fo'i ma tiuti o le a tatou oloa i le fa'asoa o le a tatou amatamai i fala'au fa'asaina vui lea ua soso'o lava ona maua soso'o lava aso ona maua mo le fa'afetai i le fioga le tamaita'i pulisili o le tiute e mesi o le fioga minista ona o le galuega lelei muamua kogo le pusamoa pailake pusamoa lena mai e maua i tasi o pusamoa o le foi la ua va'ava'ai atu o lea e taufaitala le talanoa mai le to'atele e o ai aiga o le tama lea sa ave ta'avale lea e lea mai e le mea lea lena maua ai lea i lana pusamoa le gamai e tausoga ma lesi tagata lea e fa'afoea le K9 lea e faia le mai le sosogi po le taʻifau sosogi a lea tagia mai e le'i fru le taʻifau le mea lea ae na fa'ato'a maua i le x-ray fo'i lea lena avatu e fesoasoani ai fo'i mo taimi o taliga malo tetele a Samoa ia o lau fioga vui ua le vaga i leoleo oupu fo'i masania i le atunuu e whakaokonga mai o mea ia e 1+1 = 2 pe a sila mawava ai i le tūlanga o le na taunuu iai le pailaki e pusa moa ma le whai or ngā ruenga a le na lako e siaki le pailaki ia ua laki le koe maua enga le x-ray ai tato amata mai ai nai sofiri ngalo a o le aso fo ia nafi le fo ina toe maua i fo se isi fo i vaenga o whala au whasaino le eisa o tau ma whaitanga tenga ngā mai lava i te tonu la o apapo pepa susu pauka fo i dili le fo i sa maua nafi e official tute ma pasi e tua i official leo sofiri ngalo malova te asiata atu whaafunga pelo tātua tunu o le mo lava e moli wha maloma le whaafutei tele lava i le official tute wa ona o lo lātou mātāla ia wa lai ona le mawhai ona paau mai whafo ia lau whasaina a ua tātou mori mawina e mesele wafo i tātua tunu lau mori mautono le tātua tunu wa lofa i nai whanau a onga ua o a iai ia vaenga nei o le vaenga tu sai o le ina ua taunu mai le wha moe le ma maua hoi tala e lua vaenga te tele sa o mawhawhau iei asiata it's either e iloa e tangata na sau maia le tangata e anga iai po le tangata na au maia ma le taunu unga ia po o lele i si la fia le tangata na au maia ia le whaamomoli ia se ia le tangata le i le taunu unga ai na vanga na le tangata la e a fo i na ia au maia ia te ia le whaamomoli ia la mai tau atu a fai e si la fia e le li avita vale ia ila ua na au mai ai ia le whaamomoli whaatasi ma le tangata le taunu iai e malamalama iai e iai ni winga whapea e kiuti foi la langa sunga awa a fai e manatu ia i lona ta uleleia a i vai fa pene e tau na ia su e malmala ma o kanga ngai se o kanga e masalo salo ia i loko kamangi ta sia le me te faia le fai kala le kala fa moli la ka o witnessinga me ko o le afo o le pusamo le a fai na te si le fia lei ai na te le fai a soundinga va pe ma se la sanga fa pe well he is guilty yes sare guilty o ia mal tangata na o mai mal tangata la receiving ya ola ulea talatu tu sa ole fa fisili mai asiata malo fa te ise o ponga le to ai o lo ke ma fa fauli ile kaimi ma le kele o kaimi nga fai ngai mea ai po ma ko fole ele kala fole le ngo kuwa e longo ia e kukuila i mengi na sau ro kukuila le pisa molongo ko afile mua longo le mo se kali o le la ke ma fo fole pe ma kai se me ngai lo e longo ma le yo le kali a kukuila
wa nga kari longo wa maua ko kuila maua ma po a le la wa so mai ngai le mo le umaka ka nga le nga i mele le a pe fo ngo fi vai o ba so nge ngai pe lu e ko lo sa ko so mo le a ya so mai mar kai fa le o ko ngi ba kai fa wa pe mo la wo de fa me overdose fa fe nga overdose se kai fa wa nge fa mo le ko ia wa kai fa nge ia o pe al fa ngor ka wa kambai ma wa fai me nga lo ngale fai ka nga fai ma ka ni fora pusa mo en fai nga songe ka fa pusa mo fai ia ale wa ka outle le ka fa man ma ko ba nga le o su nga ba nga pusa mo e le la vole mo ka fa wa mo ma sinki ai o me fo ke pole o ka o par mia ele ai ka ko ma singi fa pe fa le olo mal mala ba le e fa ngali faleolo longo winga la kole la mo nga me va kur customer fa fe faleolo mfangari ai me se foi la le vale o kukuila ma po le nga samile e fa ngo fianga mi ta foi le ba sa mo kukuila ma ba la ku po o ke le ringa la po la le nga na fa no fo le vale o fo le wa ka singe nga sami wa ka nga mo kwa mai ka i ka ngi o ku po me ngi ka nga e ka kau o makara leo le la nga fangua e leo nga samia wala me ko kiam foi nga pa e pe ke sa ko lo pe ke sa se ba afi mai o meet halfway e ma tu mai foi ia le atawa ia sa no ia e sa ole le a foi le fionga le pale mia a si la foi o fale olo ma fangali o lo iai lava tai fau o te mia ke kaungoi ke vai a o aku kai fau e fa sa valia tua e ali i malo o le for customs ai lona lua o lo iai ia masingi fo i o scanners ia e ave ako kanga kai ko wa sabe ke sa we koskoso mai la wa ko ngala wa ko koskoso e mau wa ko ngol kamale o ila e a fo e fu iai le tamai a maleleleia o ina ia o le vaenga le quarantine mal customs ai sa o ile ni vai va pea ai o le so tele la le o le I ma le vale ni o le ia ia tai fa so fatasi ai ma e tatu te mul ma ia o e fa ma si kala le akola nga ia me ia le ia va ia tu le e show mai o le ta mai la le o la tu ia le o ia I ia ai aftai o le o ma le vaenga ile mai le vala ile nga falo ma lo fa tai lo fa so mo ni fa mauni o le tato tunu ule tunu mo fa lo le news le o overdose ia le K9 o le tato tunu ule winga la tala how can that be o fisili le na e lua ma fu anga overdose se tulo se tangata ia ato ma se meo la vantule mo o le aia ele mai ele tai fauia o se tulanga va pena ai mana tua mai e le mafai nga kako nga believe le usu nga ko singifi penga ayer ka ifaungi me ya le nga olanga this is or fear le ka ifau o longa identifying or drugs moment o ile well train night I know this pretty well o levan o finga ruanga far pui me iden le ya tawa o levan no tamara mala mai fai fo ilo awareness inga ile suenga ile K9 no meia so ile ya se K9 la kuroso songi ongi aisa ongi ko kein ma me uma singifi iro inga mare na power fa ilo na ona iloa ile taifau o le ya ingi masaro mianga o le mangongi po yese me fa pengei sa fa ilo ina mare mai le turo ina mare taifau ya ka mare siu e fai loa inga o le ia le mele kaunga sui o fai loilo na e tasi ala le manatu autu e kupu e mele o le overdose o kai fau o le kui o le tau mawhai o le tangata lea na te handling le tai fau e fai in cheki ko kongu se kua inga vaenga fa pena ina ia mate ai le mea ola pe ai pe moe ngase ai po le alava ina ia fa vai ina ia uange i fai alonga kiuke mana tua mai foi la le polingo kai faulea o le officer it's an le law enforcement le enforcer le taifau e molia ai foi la kaka manga kuala o so stangata e tau mafai fa o se manu o taifau nei mafai ngi me fa pengei e le ku ho ngoinga kanga kangi
so e te tau fo i la i na mata upu le ona matua su e po le lava le ma po i tonu a ona fa fea ona fa tupu vaenga le ua overdose fa penga i le kai fau po in fora o mix mo mai ia po o ko inga me fa penga po fora o mix mo me ai le asiata ma le ataua now wa kelela le luku maka upu le because o le tangaka e fesilingia i o le handler. Yes, O le absolutely. handler wa magkua fo ia siaka e le mafainga au mai ai fafolka i fau marka vale al kangaka lea le handler lea se i vanga ngala o le kai me fakingo i kiuke o le kai fau pa ko akakala lola ia lea o le kai fau mai marka vale. Now ia ke ula ia malau ma ai fa le mafau fau ia the handler is the other person that he should be investigated. Because ele kau ngaru ese kai fau mai and he has the key o le kaavale lea iai kongu kai fau o waile fa pe ku no fo kai fau no e ku ai kua e longa pa pe umalo fa pe nga. Now that handler is in question as well. O le tate vai atu ia tai au mai lunga na ona ta go with the photos o le fo fa maonia mai tangata nu fa tasiri le au wali ia na fu mai ai lunga le ngo o se tasi o tau le ale nae handlinga le tai fau le fo e confirm mai e ngu fa kasi e uso kinga tulo o information nei le mai tangata e uso la tina ma tangata uso tina o something ma tangata le na avita vali e lenga e uso la tina le information se na le mai le winga la le na fa tu la tala ku fa kasi ma fa popo fa tasi me e tutupu e sa ole le ia mana tua ole tai fau foi le nei ole K9 e la vea lunga o detective ranking e mawalunga aku le rank lo wa langa ata to fa nganga sa moe e pi fa tara suais ai mawalunga aku le rank or kai fau le isi le kele o isi le lo wa le nga la vea lunga le au so e mana tua e fai ai mo dianga peisi lunga o so ngar kai fau le. That's right. E la vea la le K9 i lunga o kama maku kua le fa ngai so enga le ala foi la le na ala vea pe a fia pe ka mo faise se ku lo e fa maker kai fau e lo kai fa pui pe fa maungia so ia diaula o le fa mai tel tato fa so o me taua a la fa fonga mai fo i le malo e mala le fo i fa tinoino o duty to fo i la le tala i mata upulea a faila e fa maungia ku lo e le o kau kuri a pupo ai wanga sala lang o le ko ki fa so ani ai ta to ai o i matanga ru ngole leo That's right. le anga o le wa tangia mai e foringa mai o le fato a manu mai lunga ia ku ko ngor fa ai lo i lo sa wanga longo le fa ku so ke lo longa nga ka ngwa ka ku kuila ai va longo ku ro ia longo o makuasa mala mai ku kuila le anga ile mama ya ku kuila ka unga la ko le sa wer melea ona ngalo ala ia wai ko foi me ko foi sang fam kalanga mele e justify ila na sa unanga sa fa u yo le ala o manu mai me lunga e sa oi la sa unanga oi kongu la le wai langa ile so nga di fo se kanga kai kukuila ile so nga di fo ku ungi me ia e ngo mala kanga kali la piki e ile so nga ia tia vui mali ataua mali tatu fa fonga ba wala tunu the key person nga ke lo le intel le melia o le avali o le ave tavali awa fasiri la a fainga nga mai se si kukuila kongo nga pusa moa e ngo mo longa iloa o ai la angeru le la sa piki fa o ai la angeru e kami ya se si randomly ya fe ku lo fale fa ko sorry se ka kala me ha pusa moa nga ila o me nga me konga ele kai happen le nga ko nga me so the person that holds a key informations in the mea umangi or the driver he knows something lainga ke mala malele o ai for kanga fa so ka ia ngaia va ila ka pusa moale le e kasire la fa ke me lo pailaki or kanga ka fo nga ngai ka e ka nga ka o the driver or kanga ka fo ngai e ma wai le so kanga me akwale ya so kanga ka ka kuila male officer custom le siakia me wam saro kanga kala banga le siakia me kanyu ia mala ka ba
ole se vai ngai ele le tele me tupu mo vai pe asiata ma le ya tewa a faila wa ke silvia foi ole sa mo kuila sa ngai classes international it's an international longa winga e kakau fuila onga makala Amerika Samoa la ko ia kakau onga ia ingia la ko masingi e pe o masingi le fa nga ka ko pe a wa ku ka ko kanga ka inge e pe o masingi la malai valele wa ka unga ko suia la ko ako me uma lava e fa ile malai valele le fa ia le wafu wa pe a fa ile o kulanga nga o ia wa sa ka unga maua a fa e fa ke le international la side leo o feo inga e kaulanga ye se masingi e pe o masingi o fa ngal mala vale e stru mai ako kangaka ai mai se uka me o fa pe e kulanga ya salo o se vai nga sili nga le maka ua avea o se fangu ia ile vao malo la o i kuila ka ko kai kai o ka ko kungu ya ma le top ranking o fa nga malo samo ia inga ia kalango ai fo wa kawanga ngale lokia e ma fisiringia e fo ele media Amerika Samoa kulanga pe ngai ba ngani ngam felo leo nga ngai se vai kai sila ia le ngang falo o le sila mata upu fesili o le si fesili tua o mata upu le how many times nga kupu ngi mea walanga o le o fa manino mai o tangata le sa avita va le sa fa ma avita va le minister o lo ye temine o le avita va le fo ile sa avita va le temi o pale mai le sui pale mi mi tanga wenga le o le fisili la le fisili fa afia nga fa ile me le masao aku now o le si ile tanga tilo po pesa tana na mai e lunga le atu po fatu o leo ke va ia ku ya kor kamale avka vale e ni no ele fa o tato o fa soa na fi awangi le fie forces a lo wingo tala o tu vai atu na ta ye post mai lunga social media ma mai tangata so leo le mo ku ka vale feru il ka ai le kasi ho o le matuata ngata ta vale le tate vai tunga le o i feri ka vale lau wakanga se o ka ngoi vaku ile ya ia Oscar tu foi lunga ele nana to fai atu so le ele ngi ka mai ka avale e fe wa i tagat ai a fai ole ngare paulo ngar wenga wa te lo paulo le main income lai te tauna yai legally pe ava pe tau te fa nga le fa punga le o yo le ava vale le miniska ya o te le lo po le tu inga salary po le tu tongi ona ia vita vale lo sulima fe kausanga ia po le lo sulima fe tausanga ma ko sulafe ai ata ai sura i ka vale ia le au mai ngai yakai suli ele fa mai ka vale ia au mai o ka vale ali ka e i pisingi si mau ko ri le ia tawa ma ia wa pe o ngo mai le kare ia ama ko foi le foi como le kingo ko pelon kingo ya fe ko se la vivo ko il a tavale ia la cavale so e fe roi la cavale malo e fe roi mo kupe ke le fa tasia vai ma ia sa no mai bu e a fo e fa ali ele mata alia male mata la detective sakako e kulanga pe nga e fai ngofia o vai nga papea fai ngofia nga follow e kama makua New Zealand ma Australia e follow e kilo e kangaka malanga ngaluenga o fakingo ai ko e kilo i mea o ia umia o e a makalo le nga follow ya le foi pe nga ka wasia ka olesa e mawai ia le afe mo kupu afe mo kupu i akeia a ola fa kingo nga luenga ka vale ile mixka sa ole asia le na tonu lava o le tangia mai ai filofilo se tasio o company o kalapu ta vale ia ole ale afia pe on ofatu e le fala o te le fua anga i le tilo le kalapu ta vale le anga ole ata oto su nga le va anga le ai paulo va anga tate vai tunga ya tale au mai tangata e o ta vale ia e mai ia ta folinga mai o ta vale le uso le avita vale
ia o ka vale ale au mau mea ioi o ta vale nga tai ta vale fo ie ia ele sile na ai le sipi nga oska nga vaku nga vaku lunga isi ya kali le sipi nga ku mai mal na ia to sila mai ta vale na vatu ai le sia ka nga ia yang ole ko sipi na ete langa ngai ama ye runga ia tiri ropo ia pecho tangata nai lote ama ia tamana vaenga ai ole winga ele na fatu lo tala amu yangi ka 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 kere ola ko kupe ma po fe ama ye ngai ya le tale to sila mai rap ka wala le yeah, I don't know po sang ka vale po se ka vale fa nga ma ya I tu langa po le lava ai si sila tu nga ta vale o le feo ai ka ngi ya failanga le ka vale ya ma role le nga ruenga ya amu ya foi la ka ikape fa peke o si ale levanga feo nga ka vale I minska ke o fo le masalomia minska ole ka vale ole ya maka ko ole makanga le o se mele le ka fi me o mai I wa ole lo ka ko pe fa fen ka fi me o mai fa ya o se si foi le tu langa le ole baenga le pe na ta ua ya ina ia matala fo I organizers ole organization le leanga o le ua langa iai malingo sia la tu foi fala tonga ia wa lo foi o le kala foi le tu o sio tau so ale masalo ia te tau foi la o na tilo la tu male ata mai iai vaenga nei ina ia make sure e lau ke ka pa ia le afo ia le vaenga le customs Border Patrol inga ia o aku malekei nai nga ia search ia la ko ka vale nga ia o ia lo ai o lai lo abiding uma kanga kai le ku sai mal ku la fongo ka ko e nga fifia foi le o aku nga fifia foi le malo ia lango ia la ko fa moi ia ile anga inga iluma ma o se awala le o lai e fa ko singa ko kanga kai ko ngole ngu inga ia mawai sanga mawai ku pe le mo ka ko ia afai o fa fonga mai ele o ku ia la ko but then kalwai o nga wa mention ai le ngo o la ko foi fa la ko ngale le well this is time anga apa o kai ia kai minge call a meeting ale afo ia le executive hey let's sit down and talk about this inga ia make sure afo ia accountable ka ko I me fa penge ia transparent for ka ko fa la ko mo le anga inga iluma bre so so ngi fo anga il malo mar ku nga pe we le nga fa lo malo fa tai ole alu winga na fa tu la utala ia kai mi so se to ti fa so el vanga le vuima le to ia ko fiki ai le umi ole tato watu nofo singa mai ya kuwa yes singa kama ya kuwa nga me ia ole ora fa sare no e mau me fa soro fa fose nga ya kuwa ke kele fo ngai wai e ke le loai o ia wa malo wa e loto e malo wa e le o samo wo ia o fengi mea fatu fo ia pe ata to va ai lai ku langa ngai fa pengi ia wa langa asu engi lava ma eli ia e kai pe ia wa ole kuno pe ia ole la au fo ole o ia po a fo le pulu eli ia va ku so le mamao yo le fale la su ko ila ole la e tele yo mea ole malanga ia e lunga ona o tu ainga ke se fa pengi iyo ole si foi vaenga I tulanga fa official duty mana tu mai ona ole matafa yo ia le atunu la to receivinga ia kut ole tato wa matafa yo ole siaki o me e vatu tonu ole tato pora o atunu ia le fa fole lo ke le export la to nga al send mai ya
Lena a ole receiver ia ole tunu wa ia lo ke receiving a goods income me mai tutu o I la e ia le border control le ia tatou te tauna I tulanga fa securities ia pe fa tatou nei a foi le mas o ka kera kwa fu la kauka o ka haru ku ngale le medicine ia sen de ngai kanga kai Samoa ia o isi kai mi mo sen ai o ka manga kua enga sorry pe la ia ka vai la o le ia ka Ioi, la ia ka o meu whangavau, meu you know, me foi ngai ka kaunga declare o ngā umokesi. Ia o ka malanga, e la kuaru. Ia e whato ama ua hai Samoa ina ua watukiria e ngā ia o me whapena. Mana tuala, e lise popo lenga o se atunu ure ave o mei whafu. A popo lenga o le atunu, o le talia o mea e taunu ua tututonu. O ingala, e momori na fa malo ma fa tele I le pule ngole wa tato tiute ai a fai o le kaimire ngei ma le panga ngoa ngei o le la se I runga le sia ale wa kasi le akele o I la le o tato loai nei ai le fa pe foi la amela ka ko kuai ku kuila o ka ko kaudo le pua mala fo I le fainga malo tutuila le nga pena fa ya tu ele ma fa kele ya ku nguru sendo me fa ai ale le tatou pui ngol tatou wa o tiute ma le pora ia o ila e mafaienga ka ka fia le sawa ko mengi ia ai o fisilia na le tele na fisilo ma fofau alu ngei la so kanga ngei me fa kai inga la nga o se firi alu ngei so tanga nei me ai uma enga sa o e yese kongeki anga ingisi kuwa mangi kalapu ye ka uangi longo wingala ua le vanga vaku mea ngei Samoa a le whako a maua I ole ke mawhau I le whakange le system o kuila me I e sau mai Amerika pe maka siaki por siaki ngō me foi e le vaku kong ma maka o le whau kukuila leila lo Amerika por me sa e ngai pawa me le vaku a maru le whafo walanga le o lako system le paula le whasa o mai wa a fa pe o foka o lai tweet ku kuila foi le pe o lai pe o ka sa ya voi por me ka ko fe o Amerika ngala ko le ske o le ske a consider foi la ku kuila e me la bala ngala o mai o ele ke le se kiu ke le makiri anga me o le makwale anga ngale le anga ngi ke makauria foi le lipoki le ka ua asiaka o Colombia ka tau le mafuanga mengi le sa worke le fora ngi Mexico e ai le company America ka sina lo ka tau ne ka ke ka oi sina lo ka tau o la kolanga le aku ka fa ka mai me le saula Pacifica sa ngusina sa Australia alu ku kuila ua fa nga foi so nga New Zealand le na te fai tau I New Zealand tau wa faunga mai e tulo e malo te tele Colombia Mexico wa South America wa faunga mai le uvaenga ia le tu Pacific e koe fa sau I New Zealand Australia ona e fodinga mai wa master kangaka e kaule ise so enga kilo ka ko ia mai Samoa ma Pacific e kaule strict tel so enga ka ko onga ku langa foi o masangi o mai o muru au vai vela ka ko pe ka o mai ngai ile na te sira fia vui ata no mai nei le customer ma to New Zealand me ro ye ia o ngai para langi o ngai ingi kia o ngai senga la ia ia e kere o mai malau kura malau pusare fa pai eni palu sami just palu sami and taro kusa wa already familiar eu ai se wa ilo e kama ia ngara kasiara la fong se fa alia ale ngo yo isi bele ilo ia ngar kilo stem o le winga la ta o le ala o mai kaure le e kama sa o ia le fire trucks o le ku ai nga va la kare nga o le fai ngo fi o le mai Pacifica ya New Zealand Australia le ala ya la yona fata milo mai tu langa o la tu wa fala au fasainga fa kami Pacifica inga ia ko o le findings nga lenga sa le Radio New Zealand nga le la il taya lono winga e te le se afianga o le tatu wa tunu ulela a fiermelia ai aku waku fo ila Samoa e makua I fai ai la piki e o tangata ia fai ngā ruenga I tutonu makua ke le ala se fale ko ure
ole vaenga le ua le me wa fa ile ai ia ole wala fa ngofila le sao ko le se kukuila sa mo ele ko ke kuila se me kasi sa mal malo keli ia le ngala it's the same law apply to the states if a penga fuila yung territory e wala ilo wo umanga mai o le valele e fa pe so valele nga kule ase se ila wange ia la bo ele fa pengala ia kulanga pe ngai kuila ako i foi le fa vai mai ia la ngona di si foi le ia me se foi ole komisina wa malolo nei e fa pe o tutuila ia e a foi le sa awala mai but then ele se vanga wa ia se fa maungi nga ora nga ole vaenga le pe ka ko kalango yai ma kulanga yai wa manga o mia la vai so se makanga luenga ai mai se la vai makanga luenga ngi lua ole customs male makanga luenga ole leo wa manga o mia nga ku yai ya fa mua le mele ole fa maongi ile employing o kangaka not so much ole a foi wa ka ke lo ai manga o mia kangaka wa mele ya wa ka fa lo ku ngi vai kai ia wo fai mai se longa wa e o ile inveske mo kam fai le nga but that is where the problem is honestly that is where the problem is onga leanga o leala akako ngaka ile academic knowledge ai ngalo ile me silion kaua o ila ko we fa maongi my trustworthy in la ko ngat we fight wa pe fa ka ki ese menga sa silion kaua ile filfilinga o kangaka fainga luenga I kongo so se makanga luenga ai pe wo fa mua ia le kulanga le o me kaua fiau fa ilonga o me uma ia la kala nga fa ku fai so o ta hell with that le sa nga fa ilonga nga ai wa ku o le makua fum fai le ku but ole ia kakaua o nga ia fa maong fe el fa maongi or kangaka o anga I me fa au kalavo me fa penga ele anga sa umar kikeli fa mai ele kangaka ma sang ele alu the community ele fi va anga penga so this is where the problem is and I think it's time for our new government to start putting a good process o me fa penga I mai sila foi kampangi ma foi ma bisingisi I va anga penga le anga mafe kupulanga ole kungu e makua yai le mele o fa maongi alu no fa se me make sure ai mo kilo ile ka ule leo longa ingoa o nga makua o longa ainga o longa ngu o longa ekalesia me umalava ya ai lapea ya o nga fa mai ya langa ngaka ele yo se inveske ngaka ile afo kolisi nga o nga markulanga vai nga pena so ko kilo ile system fa me ya nga fa Jailoa o lua voima o le ala na ya laina tolo o pulo se tasi o sentoa na le America Samoa le fionga tina le wo retire do fonoti te faifa yes o le vai fela o ke mia wa ya kuai si o usma matanga te fainga ruenga malo wa pe kamaria va ku question e senkoa ma fisiringia pau ar fisiria lo makua le ka ke vai faiso e ke loko e faingi o kofinga e ke fie faleanga ma ko so la fa kari e fisiri uma isi e fisiri tu na per mere sa no ai ole anga ale anava tausia le lo matua le e tu I o kanga kaia ko ke maka u le ku o ako finga ngai ko ke ngo e faleanga do you know ole wata no fo neima ole matua isa ole le pa lo makua e kasi ar mafu ang walang kalanga e maua failonga e maua kanga ka popoko ai le maua kanga fa mau ai olo fa maungi e mafu mai o ngai ke maka u ke ola maka u ile ku ele kai eva ai ke fa maungi e fa mai ke re kari kongu se ku o lo maka u ile ku ai ala ngai fa maungi ma foi nga lai kala ngo mai awar nga oi awar fa ya fa ala ku me ma ku na fa penga so se kai mi ala e ke ka mo fa sa fa unga se e ke fefe ai fa ile nga ola e ke ro wo o awar ki a ku
o a ore epikopo o a ore faife au o a ore au hao mai e ia o kofi e makanga le melia e le ngaka o vai ngaka a sir fanga le ko mai o ila le wo tai loi nei so le wa o pisa ala fesidi siro maku e fai so kulo le fionga le ia fonoti ta fai fa au fata alo fa ku fonti iyo ia o le winga fo ilanga pe ia wa ka fo nga fai ingi ko inga pa to o vaenga ngi ka ko le a fai fa vai le ia sa mo ile tua e fa vai le ko sa mo ta ka fo ilanga ra vai ko ngo me o requirement le kulanga o fa nga inga ala ko mo wa ka sire me e ka nga la vea i fisiri ngai o fa nga o i lau e kalesia iyo e te tau balanga e ke loa o kupe me ia la koe vaai o le pora le mele mo le sila fia e le to'atele o le tatu watu nua e mai se le ai o le tati tarano atu through experiences fo inga le kulanga kau tu la fono matiuti o le fo ino fa inga wenga le va le o kilani e le o se responsibility o se akungu se siaki o ngi o loa ele i o i fafo ele ai ele borderline and security ele ai pauare mea ele akungu uia le fai o le make sure e sen le lako export e meet le requirement o is aia e ngofoa o e ngā mei ko kongo aisa o uku kau o fanga e mawhai anga sau ngā ruese aku mai ngai e mawhai ai o la ile border control ka ko receiving o mea ia o inga e mau hai ina ia tari ele to tele o tatou le fa mai o la ku fau mai ku kuila mea ia va ku no le ai ele e fa sao e fa penga foi New Zealand o ir malai valili a e kango ai mongo ha uma me ke kango ku lo ko pa u me ku lo ke ro fa ku ke kango fa a le wo tara no atu o ako pa u e o ilalo nga uma nga check in o nga so ku le ile pa u le e la ku para si la lo le meo la lo mai ai ele o le vango fa nga i de New Zealand nga ko ulo ko ako nga ko u sa o va nga package ya nga o le u ka ko ngo ka longe fo ile le ave o i kongo va ele la ku alu ngi se ngi na le paua me ko through security o me te alu mo oilunga le ke ko la ku e uile ile custom ia na tango le va ku ave ko kongo le x-ray me fa pena nga paua nga me ona o puipuinga o me ia o ngole ke alu ilunga ko nga me fo ile le ke wa ela kuma masao ko se fanga e ngofu fasiri mai kanga ka kongo va lele saule o to maua mai o mafu anga na ala ina faila le security o me ye carry lunga ye pe ke wa ela kuma se pomu ma me ilunga ele ma fai a ore ka unga la me to tono se atunu o ingala ai fua ye ingar fa maungi ya te aula le ya taua ma la fionga ya vui e te le e sa o ala le mele tau te pepese atuai o re kaimi foi lingei wa ka kau wanga fa amarosia nga koe faile revetting a koa ma truck test uma kanga ka fainga benga ni wa te tau wa le tio ala tulo ele o le isi la le vaenga le fei kai ngei ile anga va le fastor sa ilingo le amio kong ele o le ala o tato maua i le isi mafuanga wala ngore information silenga mai ele i fayar paroka o kanga ka fainga ruenga malo kanga ka mua ke e fast ya o pomoni a o tangata o le atunu ulo na lavaloa la o karikongu la o iloa ba fala o la o makua karikongu kanga kar kaimingei ele se ser ka ko kau le tato tau alanga le ia le aisa pa ya a o kanga kai o mai mafase se mea fa mai ko kele malama mai le ama le ala wa makanga ko mowa le tio pungi mamumusu su ele amioton ona o le fango ngota mio le anga i tonu le mele ya saule o tulanga na le wota vai tu tolo pulo fa tele la fionga de bingiska ya mar fa uru ngor kiuki o la fo ile fa malo si au tau tele i me ile si tato mata upulo fionga vui o la fa malo si au ya o to ye le fengar wengar kiuki ya wala ngale mo tato wa no mar CEO o le o mar valele ya vai le ai yangi mea o koe mau aku i mar valele
le ai ma se me o koe mo o te tau foi na su eskava ngoi o kiuki le mo ka si o kiuki ya fai tatu fa soa ma tulanga fa pena ya ma well educated foi to telo tangata a o la utu ala o i fo ye nga fa ma o ngi ma faia o se vai nga kau a siaka pa fa se ka ko bango ma kiuki wa langa o i e kau ki kalo ai ma sila fia ka ka ye fa ye be ia le fanga ngai control la o ye ki ki ngai o ngi la ko fa yum ka filo e wan se bloke mal mai ma le awala la fa ye o fa ki foi la ye le o le mingo la ise ko mo sabo ya ma ta wala ba va ngai asiata ma le ta wai la lua por kalama ia o fa pito manu ya tasi ya makwa au mai kongu ia at sai malolo finangalo o ai lava le you know ia au mai tonu ina ia fatala noa ona ele tala noa mili la ropo e mana o mia fo ia lato ia polo kalama nga ia i mol fa lau loina ona lato o nanga mala lato matanga wenga ia ini walesi fa sala lau e mawhai o na lātou langa ia mai ni vae nga ele i mawhai o na o i ailo lātou mawhau e ono tupu tātou tu am whainga la langa o la ula lea tu ala ia i lau tō whae le vai malai ia me se fo ila fionga le di pule awane i eise se a fo i se maa le langa ina o ai matanga luenga uma o li tātou katunu ia pa ofi mai aso lātou wawan no e tonu la rupo kala mai le ngā whanua ma lo fa tai o le sima tau pula tatou me te le tatou coverage o le fisoso ninga i le fa ma ile u tatou vai tungo le la ai fa tai le tatou poro control i le wafu ya awa fo ile mata tu ino vanga le ai so fringalo le o mai tau watu o le ato fo ia sa fa tas la to pa election ya o mai le to favu o le vana o se sui fa'aolioli sa ia i o le fast ia ae le'i suia lau fa'atofala'iga alofa tulaga na laina e le tamoe but i lau fa'atofala'iga i gai cases ma le tulaga ua tupu mai ai i le fioga i le tamaita'i minista a o lea fo'i ua toe a'afia ma fa'amaonia lava sa fa'atosina fo'i lena tagi le aso finagalo lau e tele i taupulea e lua vai nga tele ale sa o talanoa i tonu le matou vo ile fa fale tu ya masania il tatou ainga e au fiai ma ka peneta o le vai nga mo lava sa o fa ai lo ai o le tulanga le i mene yo o fo yo o matau pu tau le palota ele te tau na toe maua se ava no se tangata vo ele le tamo e sao ai le whaamasinonga le anga ele o nei matau pu tau le whaamasinonga o matau pu e afo mai ona o le whainga palota ua uma o na filifili ma filifilia le komesina o le whainga palota la lwili na ilo te tonunga na la iona tau le komesina ona ina ia whaia lava whai unga foi le tuma oti ala na fionga ele ro tentonunga a fai o se tang ile famasinonga o le tang e faia ele a foi le komsina o fainga palota ina ua mai asa na suesuenga ia i se mata upu e avatu fa pe ole a foi ole mene ole palota ua ia si le fiai e te tauna moli umal to lua ona ave le ola na mata upu ola na tangi anga i le famasinonga e tango pia le famasinonga ia ona ua ia mai alan suesuenga ua mauti no alan suesuenga e matua te le a fo ile le solitu la fono le mele le bribery le fatino uma la ua ai a fai fo ie to tasi a ilana suesuenga lona winga la e avela na molianga fa sanga tonua le tangata na ia solina tu la fono vaenga na uma ia o le vaenga ia na tala noa matatia tu iai ia e pule lava ia le fainga malo o le vaenga longa lua ile mata upule nei e peona ha tatu tala noa iai o le tulanga lea o le afo i o lo iai le o le asa fo isa ua vea na nafi o na nafi na ua tuale mata upune na utula i maia ua faia ina le keisa le fionga ia anapu
ona o avatu lea o lo iai lalo le whaavae ia le malusianga oi le loia sili i lunga la lea o le whautuanga loia sili tu ina atu ina ia mawhai ai e iai le malusianga e tau fia ai ia whaamasinonga ona o le avea whaamasinonga nei o whainga palotau mea nei o petition especially a ngai i minister o kapeneta o le atu ai le ngā luenga whai ma le au nanga whaale malo o le kapeneta na lau na utala noa iai ona o le lua afe ma le ono ina umai al palota lua afe ma le ono asiata ma sa whai e nai le sui sa le fionga i le navotau ia vui sa o langolangoina malosi ai pitai ina ua umane ua matu nau watu ina ia faiale ile keisi langa e mafia le tulanga o le meta upuna avatu ai ia tangata o vai moso fa palota le matu nuu ina ua le ai se palota vai moso ai o tangata ia e a fo o tangata tautua i le ona sua fai vai moso ale ua vaku fa vaku lola vai o le na manu malo ai le fitu palota ia ka lu le ka fai kau ia vaenga o le afoi na o wilo ai e iai le vaenga o le whaavae o lai o lo tau ai o vili lo i New Zealand i le fionga ia e au semi e pati o ia le nana tula i lo case ia o lana talava mai ia e leo tui na mea vui o umana ave ese le HRPP o vatu ale tonu ia o le la e pio le winga o whaamakalanga o lo o iai le malo si anga le fionga i le lo ia sili na ina ua tango fia le mamata upu ma mumulitalo sia fausa o le valaunga mua toe tolo loa lava i le teimi o le afa peo ni fatau nuel whamsinonga ai obstruct ai loi ngale le afo i le loia sili loia sili i lalo o le malo sianga o ia te ia na la ila leo na motu mai wale upu monia o le ua sao i kukongu sao whangali tangata le ialu le palota i lalo le whaavae e mwhaiona i whaia se morianga whasanga i le ua manu malo i se awala le amiatonu ia o le afula silfia le lei whainga malo le HRPP kaiminga ai le la o le amakua saule solo langa ia fo ia cases ua whapenau na toe ave i tua ia o na tu ngala ma whai la to ia o le nala na tu lai mai loa ia ua whaamuka ilo i ngā male case o ngā o a fo io o mafuanga ia a fai e continue pea o lona winga o le atu le fai ngā malo o le ale mwhai na ngā i luma ngā luenga wha le kapeneta o na o lea e molia ia le kapeneta o vaenga ia a siata e taua lava tau hui mo lewa na taun silsila ia le tamaita i lo ia sili ngā happen le mele le kaimi o Brenda la tu Brenda Heather o lo ia sili o la sili fia ma malama le fia ngā tau le papa i whao ngā ina ia o le malusi anga le peo na au mai ai lalo le whaavai le lola au kulalme na le ina le whao ngā le lo ia sili o iei nei ia le tūlanga le teimi le nei ia siata ma ai foi ma le ia taua i le ngang whanono anga nā wa uia sa uiai sa ia te ona sa mawhai ona tupu le teimi o le HRPP a ua le mawhai ona tupu le teimi ia le ono iei tato whai ngā malo le ngang whanoro malo whaftai tele ono le tatou taimi whatulungaina i lisi whatalanoanga i le tau le ono a ua mana ia nei mata upu te lo foi le mutai i ona na whapea mo stato of non nafi o te loa e pisi ia o te loa e mawhaiana toe mo se stato so te inga vaso fau ole fisiri whai ua na taurunga lo le tatou whasoa ono le si whatalanoanga so mai ai o le immigrations so finangalo langa o le whatoa ma ua leo se avanoa so finangalo ai le mata upula walunga lea na fatula ia se ai mo se taimi le tu mau ia pe suspend le observer ma le toe au wai fatal noanga lava ia le fionga le pale mia ia manisi wala na kapeneta se ia fua se tapu o le fisili wa le foi na ile tulanga o le media e fou le mea o se mea fou le nei fainga pe o se mea sa tupu mua ai e te tau mana tua foi na yeini taimi na tupu ai po se mea e wa masangi ai lava ilo se mea kau ke ofo ke le ai ma be wo mai ai ma tau ma fai au mai ma mana to isi asosi tu si tala fu ya Pacifica manisi o tulang fa pena
asiata ia va taimo fisiri ala va na tinati atu ele o se mea fo ele se mea fo na happen mo taimo no fo inga to filau to happen no fo inga tu epa ole lua afe maletasi na fatu la ia fa kula ia kuila epa ia si uso fa iu ya pini saile observa fo o tangata e matitala no ma fa so ia ka ka foi ku sa o anga fisiri ia ku sa o ku fisiri wa ene fia kalia ku le ala la vai nga ia ku al kama ia saulo male fa ku nga ku le pa security e avi fa fo ave fa fo ia le tustala melana ta ule tuli beton warna ta ule tuli la ngofo kuila e pa malonga ai songa fai fo ai si fam kalanga ku le palanke loa umang men fai menga ka urkuri o melenga happen le samo observer ile suir samo observer na fa tu lai se ia toe tala noa lai kiukela la ko ole kalangoa ile kai ole kungu ia ma fa mala le mata upu le anga o titel tonu a sia ta o mtua tele ale solinga ole tu la fo no fa tu stala ona tu si voile fa tu au ala tu singa ia si ve voi sia ka e alu fa sauli poki o me ngi kusinga sa kuskala ho ia sia ka make sure word to word ia au lava nge se me misi o me uma saka ukala er kanga kalea male kaimi male ango fale ole men ngasango ia ai wangi ku fo inga fa mkalanga ia menga se la male mele ka kulanga fa sala longa mai ngapengi ya ulala ko ia o fai si sosopo ole pina male mai si e fa penga ile kuskala le New Zealand au ko New Zealand engele o Barbara ia o ile se me ola ia ilo le su ele le maka upu o ma fai ele o kala fai ele malama ia ka wala sipi ama o sa se mangingo malama le va ka le vai ia o ngai lo le ia lo ngala ke lo wa leva ngo fa kingo ia ma ole afo ole kamalo ho le pule ile observer gaming o fa luanga maka ngo ka pelo ole inkia le aso ka pelo skala vangela fam kalanga lang ke lolo ngapel la ye lang fam kalanga fai mai ka o le me ole afai le se me kas fai mai ole afai la fa ko ese mai la ko kuskusinga lang fai le nga fai wo mai kai fo la le o ai fo le wo fa ku la ingel pal mi o fo ngang fai kuskusinga ya ma ke le kalanga ala fai mai o ule ulangal me fo le la sol fam singo ngal o la ku ke alwe fam singo ya ai pe o kali mangingo la ofisili asiaka ele ai ole la ufa ko lo io happen mo mor kai mo ko filau no kai mo kuila epa ya ele ko so fo mais ko wa ole ai so fo kuila epa ale sanga fayar pelo le ko malo aso ya ile nga fa lo va ku fa fo mai ka ko fa te jele lo fo vui fa te jele ona ole wa talinga fi logo ma tatu tato issues for him fa bani noina ya wala o fiunga le si e mala matele ya tu le pa wala ngo sia wo mai ya e te mala le fo e te mala mai le taimi mo yel to ina te mala fo le taimi ele mo yel to ina ri ato o so mo ya ku ya la foto esa so do fa uta to ba vai asia ka ma le ata wa o lau point sili ona o le fia ile lau tustala al tatu tunu o mene tutupu o mea sa tutupu alona winga they don't have archives that they can refer to e pe ya le notebook fo le e refer ilanga notebook inga ia ilo ai le menga kupu le aso le nga e mawai ka le ale fo ko mo fa lu ale ko fa ko ese mai ia ole o ke fa makala ku male mangingo afai ola e fa fonga mai le usoi I po America wai po America la ia ia afoi mo kwa mala le me la kalango akwai langa me ko ngala ka ul kuli ale me sili langa le anga olonga winga nga uma ole li poki ale ku skala nge ia uma kiai pa fenga koe mauangi fa maunga ke koe fesiringi ai le pepelo al kanga kale o fai kai min ngai pe a fai ele ai sa a kai de ke refer ia me uma fa penge le me se la ko fa pe o isa o le menga kupu mo fo sa ye se va ngai le si va nga fo le
o ai fo o kingi o mai na e la kunga Malaysia o lai kinga fo ya langa I'm talking about 2001 election of 2001 ya ilangang fa lo wa ku fa fo ngel ka ku fa kai mo wa vango ya ka penga fo ele ku se sia no ta tu fe lo ya fa malu lo fo I lo fa fo mai pe fa ya fo ye va tu se upu ele ta ngomali e lo fa fo nga mai se fa fo ngal ta tu no but vui is always vui o le fesilia ku mai ku foi markal ele fa yo nga alo for kali la ko wia fa kali ai kanga kala ko a fa ye pala wa ku ile pa e sela u kala wow that's the timing fa pe mai ya la ku ko por kala masi makal ngom le nga vui malang kalangang fa ye and that's it ale le langa fa ko e ku ngai ma for ka pa pe lo le e mal mala umal kamala i me mai vai ka ul fik se fu wa ngai vai ke me le se me ngole ke u wa sia ka Mali atawa because I kept all my archive work. Ya ilang fa lo batu fa fo mel ta tu no manuia lo faiva manuia di fa tan no nga male am tangan wenga fo ima na tu la fa pion auto va tu wali ele fa la wilo ina ona tu ya unang ya itu ta tu mo terminei ya lo wo so masani lava God bless ya Emmanuel ne so foi lo fa mo le to mal fanga mo le so va tu tele mo tu langi mo real de fia fi so fo ya mai alfa tal no nga mal fionga ya vui mala malele ya vui iso o se vai pango ma so se vai amwe kami me kuila e pamanga me o le so fo vui ele ma fainga sa nga nguga le how can when no can le kai sao se isir ka malo ya mai je no le nga ma tua le ata wa ma tua I lava la uma saninga de tangata te pe fe o so fa mo me la fo isa valinga male sunga le ata wa la una le akole ferro marka marka po sia ku fala au ale olla io ole te fai ole api fa pe nei vai wa learn like for okele vai mo la wa fa mo always right refer to the note fa mo lenga foi fa mai le tala se tasi o te tai ilonga le kalesia skarisa lo pa yo senga tai ya fa mo ko ga o ke lo ayo ngalo ya fa mo ku mai Thomas S. Monson from Tala Stasio or Anasaunaga, my knowledge recorded is knowledge available in time of need. Knowledge recorded is knowledge available in time of need. Lono winga o se tomai e faa maumawina. O se tomai e mo o mi e avanoa I le taimi o le mo o mianga. Mo ile. Eva. Ia peila melenga mai fakusanga le fionga ia vui notebook leo nga luenga fa security fo ia au ke faya uma o leva vongo ka faya le incident report or major question when what who me benga when where who what alo binga la famtela ai sa le leia tulanga o le archive o information ole o kampangi foi mo fanga e la ko fa ponga written instructions better than oral instruction aua ke fa sa fa ko ngai ilo leo ai kusi fa mau avele mimo kanga ka ke mo